O isa te channel ka lo lom le vek chuwa January ni som pakhat tania tunruma hian tunlai khovel buaina Donald Trump le kai noi Venezuela Mexico Colombia ti te heta Greenland Iran buaina te khatiang lam phakan han tlan san deuh hlek dona India kai noi India kon san thil tunruma he chuan han tarlan kan tum dona India Afghanistan Pakistan helai politics inlum la chome khi tarlan kan tum dona ni kan hria tangin Pakistan le Afghanistan a rorelai Taliban in kara buaina lian tak a omani kha ram ria in ka na hialte a chuaka mi engmozat an boral pha to nge ani chuchu heta hianin Pakistan hian Afghanistan lama India atang ni hian angai tlata Afghanistan chu India chuan atho pui ru ni hian angaya hi Pakistan le India boruak tun naya ronti tang thar le tu po hi nia an soi thina kan mel ma te mel ma chu kan thian an tiang deuh khan India le Afghanistan hian tun atak hi chuanin mel ma thu mun nei an nia chuwangin mel ma thu mun nei chu thian an tiang deuh mai khan boruak te po hi om ve boka Pakistan hian Afghanistan India tho ho mek na hi a mu lei theilo ani ber mai chutiang han soita ga chuan hei Afghanistan Foreign Minister Mutagi kha nikum kumtop lam khan India azina khata khan India nen thodun na thutlung engmo an siama India chuan Afghanistan Kabul embassy hon atin tole pha nge ni kha Afghanistan Al-Qaeda an luwa beputhlak na US ina natakan kalpui nu khan le Taliban ten thune na Afghanistan an chan le nu khan tizok tiang kata khan India chuan embassy Afghanistan ami chu arausana tuna hian din tharatum le mek nia hriatani chuti lai chuan Afghanistan chuan India ram Afghanistan le India in lei sin ating het turin embassy an hong thara chumi ya embassy ya ram palai Afghanistan ta na palai na thok turin Nur Ahmed Nur chu an ruat don nia soi hani Afghanistan chuan New Delhi ya an embassy thok turin diplomat Nur Ahmed Nur Mufti Nur Ahmed Nur tia soibok chuan ruata rampani bilateral diplomatic engagement nei no konga hi mason na kailon poimo takani January ni som sanghele somni paruk inrin nei khan ANI in tarlan danin Nur Ahmed Nur hi New Delhi Afghan embassy anna chelturanem ngeania Taliban administration noya thoktu in thlak danglam na lian tak kalpuya ani hi Taliban sarkar noya India nena palai na thoktura runtir anitani heti rol hian Kabul le New Delhi in kara high level exchange lian tak omzui zel boka oga sanghele somni pakhata Taliban sarkar laklu ani nu khan India chuan dan panga yang takin Taliban sarkar kha pompui lova amairo chu December ni somni panga khan Afghanistan Minister of Public Health Molloy Nur Jalal Jalani chuan Second WHO Global Summit on Traditional Medicine a New Delhi at lo trumin India chu damdoi supply lama thopui turin aron soma chu tiang chun India pokhana okay a hami nu khan India nen anin leichina tha chhaulia Jalali chuan Afghanistan damdoi market a ama Pakistanin za somruk somsari athunun to chu tuna chuan Islamabad nen anin leichina chiat ta ka wangin kong dang an zong mek ni na soya India tho puina an rondila India chu tho puirin tlak tak ni turin kan du ni ti khan India lam man ron hoi thar ta ni kha khamin hu khan an foreign minister te India ron jin boka India nen lei chin na thar han siam sawa India po hian helai bial geographically ya Afghanistan Taliban omna mun hi mun poimo ni wangin India po hian angai ven lo thei lova chuwangin India le Afghanistan hian thodun na tharan siam chhota mekani US po hian Afghanistan Bagram Airport kha lak atin tu ani kha helai Bagram Airport hi US paitena an bultran ani an siam ania ese khomol puya base rin tlak ber anga soyani hialani kha chutiang chu ania China epnan helai Bagram Airport hi mun naite mun remchang takani wangin US paite helai Bagram Airport a hian lule an ngai ni ti khan Donald Trump khana soi nge ni chuwangin strategically in helai Afghanistan hi mun poimo ni wangin China nornan po India tan mun du thu samani chuwangin India tan Afghanistan biak thathi foreign policy kalpuina po kong thlan na tak ni te pon halanga chuta Kabul le Islamabad boro kalau cheve boknen
Pakistan epnan po Afghanistan a in so nge hi India tan chuan thil thatak ani hrim mai tun ma tangin India le Afghanistan in leichin na hi thatakin local ve to boka chumi thar thole na ta na hun ram sang ani tin Afghanistan lam chuan India non dor ani India chuan Afghanistan tan mishing lam tran puina chomdol na humanitarian aid pek atum thu a soi boka rampani in leichin na ta na poimo ber hun rei tak chung damdoi lam supply le resell na lamata na tran puina pek chu India chuan angai poimo don thu a soi ve ngal bokani India Ministry of External Affairs chuanin Jalali chuan India ron tlo wangin lom thu a soi nge ani kha Kabul tan vaccine le damdoi thon chua po India hian in huama tuna hian in peitoni ti te India lam khan thu chuan siam bokani October sangni somni panga khan Taliban Foreign Minister Amir Khan Mutagi chuan sangni somni pakhat nuwa India ram October sanele somni panga khan Taliban Foreign Minister Amir Khan Mutagi chuan India ron tloa sangni somni pakhat nuwa Afghanistan sarkar mi poimo India ron tlo masa ber tu ni nge ani kha November sangni somni panga khan Afghanistan Commerce and Industry Minister Alhaz Nuruddin Azizi chuan hunrei tak chung visa chungchang har satna omto te chinfelani thu puangin India Afghan mi te chu India le Afghanistan in tlo poton na har satna lian tak thin chu ti ziamani don ta ni khana soive boka India mi te Afghanistan lu olsam to do ni in Taliban sarkar po khanan puang nge hani chu Pakistan ne na inkar borok thalo tak nei Afghanistan hian Pakistan epnan India po hian mamo ve tho boga chuwangin Afghanistan in India hanron hoi hi India tan chuan narsi an ni lo ani chutianga ni hnuwa chuan India chuan Afghanistan tan luan chuan na akal puita December sang ni somni panga tir lam khan influenza le meningitis vaccine dose singruk sangthum jasari somthum pali le Ahma in damdoi ton somsari pathum zat Afghan mi puita tan India chuan a thon luta Taliban diplomat chuan Mumbai le Hyderabad a consulate an hon thar tur thuan puang zui ve ngal bokani chutiang chuan sumdon na lamate energy lamate connectivity lamate India in Chabahar port investment akal puina turle chumi na chu port India na man tangkai dan turte po soidun hani chutiang zongjong ngai to chuan Afghanistan India thodun na churon sang chhota chuan in Afghanistan le Pakistan in leichin na ati chia ti te pon soila tin Pakistan le India boruak heng zongjong hian ati tran pha ve mek bokani Pakistan ram chunga be pui thlang na kalpui tu TTP hel anti te hi Afghanistan abu khwar Afghanistan Taliban sarkarina achom sailen ni in Pakistan chuan an ngaya Afghanistan Taliban sarkarina anmong anhia Pakistan ram chunga poi khoi tura anti ni in Pakistan hi chuan TTP helte hi an ngai ni chuwangin Pakistan le Afghanistan in kara boina lian tak omin ram ria in ka na lian tak po alo chuak to nge avo in thlengin ramri boruak hi tension ala sang viau mai chuti lai chuan Pakistan le US in kar hi tun haya drama hun nu hian drama sarkar nu hian a tha chho viau ni hian a riata kan puanta gang khan operation sindur kha India khan Pakistan ram chunga helpol mun ma be khana kalpuya Pahalgam sa firfiak be pui thak na wanga India mi thanem takan thi nuwa India ina phuba lak na kalpuina JNK POK anti Pakistan occupied Kashmir Pakistan opchung helpol mun mata India khana so samakha wangkhan Pakistan in changletin indona nilibor vel India Pakistan in kara khan kalpuenia amaro chu rampani te sipai ho tu te in biak na wangin kha in beina in kana kha topsana ni ti kha India puandana nia chuti line Pakistan lamhian Donald Trump malak puina wanga kha in ka hai khana ni ti nan puang thunga Trump pon kha apuan dan chia ani chuta tak chuan Pakistan le US in leichin na tho ho na that zeron lang chawa Pakistan Prime Minister te tin an sipai ho tu Wasim Munir te po Washington bathlara an leng lai mu ni chutiang chuanin Trump nen thingpui sen te dum donin inkom na hun thatak te pon nei ani kha chutiang chuanin Pakistan le US in leichin na that zeron lang chho zela Pakistan ina US thlona F-16 an lei tam tham tak mai upgrade na turte US yan sum apuk tir boka chutiang chuan US general thuam anei Pakistan ina alei upgrade na tur hian US chuan
sum Pakistan hena hian tam tak ape nia soi ani bokani chutiang zong a thlen hnu chuanin Pakistan leilung ho sakna la chuak turin US nen Pakistan chuan tangdun don ti te ania US natural resources trend khatte Pakistan in a leina turte chutiang chuan in remna te po zia ania hei tun haya Pakistan le US chuan Punjab Kharian district a Pabia National Counter-Terrorism Center NCTC bilateral military exercise poimo takan nei thu media tanan puanga hi Pakistan India borok chiat lai mek in US chuan Pakistan chu military exercise anei pui tina ani bermai tun haya Trump le Modi in biakna deal tur kha Modi an Trump biak lo wangin a hlotling lo ni ti te US lam khan isu an ron naya thupuan an ron naya borok an ron naya amaro chu hi India Foreign Ministry chuan an chang let nge ni kha chutiang borok ko mek lion Pakistan le US hian sipai drill an lo nei ve mek boka inrin khan tana nia rampani sipai tho hona that zialan tirin malakani tun hi US le Pakistan military drill voi som pathum na exercise voi som pathum an nei na hani tarang mai Pakistan sipai media wing in tarlan danin le inter services public relation ISPR in tarlan danin Pakistan Army le US Army ten drill hi an kalpuya fir fiak dawna konga thoho dan tur an soi thoho dan tur malakna an kalpui nia soi hani hetiang hian US chuan in fir fiak dawna konga Pakistan thopuyang hian in soi chumi tan chuan sumte po apena sa ni kha ama ero chu India ngai dana chuanin fir fiak kui triana mun chu Pakistan ani ti hi India ngai dana ni kum khwa a India ram chunga helpol tam takron lut te po Pakistan ina an sponsor helpol mun ma tangron tir lu ni te pon India ina an chui chena chuan pholan te po expose te po lo ni to ani kha tin mani pahalgam sa buena ron thlen tu te po kha Jaise Mohammed le laskere taiba mun ma tangron kal an ni Jaise Mohammed le laskere taiba te po Pakistan ina an sponsor ni in India media te chuan an puang nge ni tu wangin Operation Sindur Borvela Modi te tongkam lar tak chu tuile thi sen chu kalkop theilo anin ti fo angkha ania Pakistan hian helpol a opkewa a chom liana India beina na mangtang kai ni ti chu India lam ngai dan ani ama in pabi hmuna hian China le Pakistan chuan drill an local pui to bokani kha Pakistan le US in lai chin na a thasong in thlak danglam chho mek ani je entir na te po hei hi ani thayome geopolitical tension sang chho zela hian India Pakistan China helai bial borok danglam chho zela hian in US na Pakistan lam a hoina pakhat te po ani thayome Afghanistan firfiak dawna atana Pakistan in ma alak mek lai hian Pakistan thlop turin US ron lang halvat boka Indo-Pacific strategy zau zo clear chuanin tunhaya defense lama in rol na halian chhovia me boka hetiang exercise hi rampani thodun na tilan na chiang tak pakhat chu ni ve hrim bok o heti lai hian India ral thuam lama han lut le lokila laipui chungchang han soila laipui hi tun lai in dona modern wara hian man rim berpol alani ve renga laipui upgrade ani chhozela tun ma laipui angchi khachu hlon ni to in tun lai hianin laipui thajok angchi te an siam chuak chhozela tin tun a phei chuanin MLRS te an tia multi launch rocket system ang type in an kal to zoka rocket input chuak zot thei chi angkha indonam bola chuna tangkai view mai chuti line laipui buffer laipui te po kan thria M777 hawit zar te po khowela laipui thaber polan ni chute ang laipui te chu indonam bola hian abikin Ukraine Russia indona hian laipui an lamang na sa view mai tlar malaina mel masipai norlet turle chutianga ground force te support tur hian laipui hi ala tangkai via vani chutila chun Indian Army te chuanin dio lali antia topchi exercise kalpuin heta hian artillery firepower sang an enchina Indian Army chuan Nasik Maharashtra dio lali field firing range sa tuna hian exercise topchi ti chuan kalpuya India na laipuya nei te pholan ania December ni kwatang kha nei tanani regiment of artillery chu India tan chuanin manropoi motak le India ral thuam thatak zinga mi India ral thuam system le India in nga na pakhat chu ni veya army te leilam sipai thlopna tan
artillery hi tunlai indona pola tangkai rengzel exercise a hian artillery platform rang hmu tur a awm a precision le lethally angtepo tarlan ni in K9 Vajra self-propelled howitzer India na achuan ama kutsuak ni nge chuchu pholan ani helai pui hian 155 mm round kap chuakin M777 howitzer atangpo ka chua thayania M777A2 ultralight howitzer angchi design India chuan nain chutarang chuanin hetiang po hi ka chua ania a design hi harit lawa noksak lova ral matonga nu kol zung a ol sambokani tin ram chung siam indigenous 155 mm field howitzer danu santi chu India lai pui chuan tolul zinga hian tel bokani hi India chona chuang khop mai artillery siam chuan lama mani in rin tok na anei zia danu sian a pholang mek boka Indian field gun tia an soi danu si Indian army ground troop te support tu tan India ral thuampoi motak zinga mi ani tin Pinaka multi-barrel rocket launcher India chona pholang boka hin china kan soi rocket in phu chuak zot thei chi angkha ania abel chena dol khop mai India na helai drila kalpuina hian life cell ka chuani lai pui mu tak ka chuani ya rocket system te po chutiang chuanin amu tak ka chuani boka drill helai fire anga kalpui ani India na ama siam India tual chung siam danus le Pinaka te hi India chuana chuang khop mai defense manufacture lamina Atmanirbhar Bharat malakna anhlop je entirna pakhat hani boka tin Larsen and Toubro LNT siam Indo South Korean venture India le South Korea tangdurina an siam chua K9 Vajra chu India tan man rorin tlak tak pakhatani boka hei hi duna muna khalson le nu sona ka chua thei mai angkha ani automated loading mangni in minute khata 155 mm round hi voi rukuseta kap chuak man nia soyania akap chuak ranga hi hian advantage anei viau bokani heti lai hian bay system ina an siam M777A2 hi air transportable agility pethayania ladaka tlangram huna tepo chutianga man tangkai thei turin phurlu thei ani bokani Danus lai pui hi ordnance factory board ina buffer legacy design atanga an siam chuani India na buffer lai pui tunma a lo nei chumi a legacy vonnuna ta na Danus sian duan chu ani nge a buffer icon in Danus sian akap thui thei zo ka tin digital fire control nei to boka precision guided munition akap chuak thei bokani precision guided munition akap chuak thei anti hian lai pui mu abi ka duan ka dik tak mai atum thel du haulo angchi silai mu changkang tak angkha ka chua thei ani bok tina ne Pinaka multi-barrel configuration angte India hian achuan zinga mi ani DRDO malakna wangin he Pinaka hi lo piang ani boka ral matonga tanga KM somli thleng he Pinaka hian ka phak nge ya extended range variant chuna hianin aya kap thui thei jok tura siam chua antum chole mek bokani ole khati china khan kan han du tok le photanga is zote channel a hianin tunlai khovel thil thleng thar han thlur binga yang chi tele India defense lamangte kan han thlur bing do hleka tin tunlai chanchin beng war thlak tak te poron ti chua zel tumania min longa chang zel don nia